Ka tenat karep karyang jong ka sarkar jala kaya trailang rengkat ka Voice of the People Party. Ha ka bayade bakajing bakinang rep kaya kandu halor ka jing syot kilo ki marap. Ya kanela sakhi ha kasngitho ding ha ka baka menteri badai pe ya ka tenat karep karyang jong ka sarkar jala. Kakong amparin lang do kalalik lang banjurip ya ka yodi lang hayudu harengkat uba arden mila basaya moit ubade presiden jong ka Voice of the People Party. Rengkat ka jingadan lang uba adel bat nongrum banyak kandu markmat ya kinong rep bad ikinong khayi. Uba ardan haba ajing kran cekipaj ba nong rep nong khayi. Ulai thu bah kapor ba udang long kum UCM ka KHDC. Kam judan shu ka jing syak nyat ben ya kinong rep. Here menta kansan kanik isu kalami biang. Halor kane na kalyang uba ardan ulakan tho bat karu tang eru ya ka executive committee jong ka KHDC. Kablami perthai menta ban pendu ya ka jing syawat kilo. Kat bana kalyang ka menteri. Kalai thu hakipaj ba bana kalyang ka sarkar kan sathau ka komiti ka ban pai kerpang tang halor kane ka jing syawat kilo. Baru ban pai benya ya ka bil bala thau da ka KHDC. Man skor ya parang mo ini bidan atong tayin de dai no dai inong kit inong ni ini skor parang mo tingin mo ay kata spa naga skor jumor pan kamay wat skor ka buta wat le ka bam dai wala ta ka de ke chikin tu mga kintu ko ko mga siya ka bor mga siya mga kamdon shu kasi sa ne ben chikin ora dai balay hadin kata kajur badai tanghadu menin bastang magkipya ban pendu dia tak ot kilo dese nomor bangi ina pendai pangwan mata kasi ting yo burom no barden ni ko amperin wan lupa men dai ka to berko penmaru pai ba ni wan ni bangin ko burom meledi dai ni sofia ai ke ma ngange katakan ai ke jing syai baro tila de don kam kanu kami kanu wajing dipetep singi in bangbeng ya kata ke dengan semua mana kalian nongrep berpau badon hila si kilang yong hateng kinong di nong kiet berpau dak si don hina paling kinong kiet kilang yong mo in persang penbe kita hang bang empua apa bin chuya rekam tak jing tak mensin ke buku ko ke isi ke badon kamtam abo di kenduk malagsi dengan try nimdon isu kono inginget bana kalian kajong ka himamali muslim wade ben pek ya kani gayong wade ben simpia ya kani kakam wade ben simpia ya kani kakam bat haba ifai ba ki o hapan simpia mardo aman ngimpo abangin wan na ka portion ko lara don tiba leben ginong rep sorka ka dan kaliti ba inle bam don bala pan khang ye ba benta kata ka ding ba kwa ti bro hang ni ini shai ginong rep bat ginong le kudai shibon mo le up le sange no ka ni ka kam chuti tengi ru ngim kwa hi ban shin ka por chuti kala ni tri na go pe ya ka re ko kwa ban ai sa ka ni ka jikren ila ban ai they have break ke jing pe janai ban pha kuno dai don ginong mikmat nagalay ginong rep dai don ginong mikmat nagalay ginong kit ringkat le si ka ni pwede ban pe ya ka ni kayo diba jupet na ka boss ka por yan wan ra ya ka iki ka bapatam na jupet tingin pe ya ka taga bil ano ta kom ka taga bil ka sarkar bala ban wan ra ya ki an kibide na tayo jupet ginong rep undon ba ong ba yan siya ni ata taga bil dan yan siya ni ani sarkar kala le si menteri ilaban initiate kong ong ilaban stang ban wa ability ban explore the possibilities not ke ba ilaban le ban weng system kama nadu man ta nga kwa ban tip ako ban pinti kana ba nung day show manung ban le ben nongrap ban pag nongrap kim day ban story no ya kinong ta ga di kubor abang iko ang story ko ba Committee ka barit ka interim committee ka bangin nano mardo hakaba ipain ki menteri mangi ki MLA bat kinong hit hangni inya syong no ihapet ya kata kapil ka papuntre ka KHDC dang hakanihi hadin bangyong inwan sa di niyo kajikit adon kata kapil dingin ya syong lang ngin ya pet lang kajing mu jongi kadai wan ban ben yang kinong rep kana ni kajing mu jongi bangikit bok kitpiang pagkakamay kakaji chokli nang ne syakmat kanang kiu ilat ladadon jing one are 13 one sa secretariat ngin ya keren bakti singa daru badon lang yung ngiyo snow hangtay badon kita gilang yung tingin saya wajib tip kin naman
kam dai yang aban su take for granted ilang yong gidi kita nrei katai kabami nakatin jong kinong rep jong kinong di la keren uwe na nong rep la keren uwe na nong di la yos ngong pede sai kiniki retailers ru ki ong kumno te hap ya pa yang ya to iba aden a sikiti hatu Iya wan. apa kita dep keren su Apa kali. kapeli nak kalian juni menurut kembali semua wakila ya takarai ba insya su ban kilo dai oh te minta kan padan kuno kaan kuno kendon an te nak kalian juni menurut to kan padi kene kendon an hai ingin nek komplain ya kene hi namar ba kene kan terikan tang poyo katrikam selansar katrikam that selansar is why inform ke tu committee sir nak yeah we will notify this committee komplain hang subuh ubadai na boleh mbok komplain hang ubadai hok you can explain komplain hang you can explore ya yo ka jisai kan nang ba long kane kan trikam no du minta dah Ki ngatrai kini haba ki mau ki kli ke bab sistem na khai wa sai ka to. Kan long ka babakla bengin ong bakam don ke juat kilo. Kan long ka babakla sibun bengin ong bakam don ke juat kilo. Dei namar badon baki sawan hiar men notice council wan pun senge dei nam dei. Jingwan ka jongki lese ka dei hadin baki iba kin atip penginuan mangi menta kasi. Ndengi ka program bengin ada ban pembek lupa ngiwan bat bani kendu ignong rep ngilayo snong unong thiet u umuncur bakadon. Kajing ong lang yong kaklemi na kalyang jungi kami na unong thiet ba unong di ba mla len mla laj ha ka kam khai pateng ba ibut udan hi bale to bale syukor kenre ngi lakren kajing kren ba nang ni smart tong ini khai da ka ba hok no bat kita ki nong rep lu kin le hok bat kita ki nong di ru kin nong thiet kin le hok kita ka di ka ning kong swa ka ba ngin sedang bat na kalyang kajing ba ong kam don an ban ot 10 kilo kajing ot 10 kilo ba de kajing ot kabla ot palat put Banong bakam don syu palong go bakala. Tenadu menta ka sini nadu lasai kamdei syu bandon. Kamdei bandon badru pandalawan kata ka jing penbek nak yang ka sorkar. Kenang ba kata ka rukomi penbek ke jingi kanlong nakam ta ki nong di banam tangi nong ki punju. Kamdei ban ni sya liang yeno yeno. Telara kadon ka jing pamilik syukor na baroar. Kamdei bek. Tendai bedi pu umar. Ngatrangim de don kam ban pensyong nung rim yumar na kata ka song ban song. Hey, manong ba otno 10 kilo namar ba umar umbaha kata te lese kamlong galinti ke babek. Namar mla ban ong ba pin kesani ke jing ot gini ki jing song di pin duk ke pulu ka borni ka syang. Abadon kam kalong ba habo pikut pinong piet kiri ben piet abakipan udor mar uba biang uba paka. Ki suthuk no bani di ade ke jingi di thiet nimla ban batai lut mangi hang ni ka songa ke jing start ju phi ki nong rep ki nong thiet ki thiet mar kum no ka songa jing start nong thiet